Ikaze bakunzi ba Samugeshi bayingana Dossier analytique gitondo cyiza niba ariyo masaha twumviraho gicamunsi n'umugoroba mwiza bitewe n'ingenga bihe uherereyemo tugarutse mu makuru agezweho turi mu mugoroba wa joro tariki 29 Mata 2026 hari amakuru atari meza ibihugu bibiri by'ibihanganye mu isi bishobora gutana mu mitwe n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bipfa umuhora Hormuz ndetse n'inzira ikura ibikomoka kuri petrol ku byambo bitandukanye bya Iran ndetse no mu kigobe cy'abaperse byerekeza mu Bushinwa. Mbere yuko ninjira muri aya makuru ndagira ngo meshe ko 90% by'ibikomoka kuri petrol Iran yohereza hanze y'igihugu byose byerekeza mu Bushinwa. Ndabizi ko mu ntekerezo zawe hajemo ikibazo kigira giti none Ubushinwa bubayeho bute niba 90% by'ibikomoka kuri petrol Iran yohereza bijya mu Bushinwa mu gihe kandi bizwi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ziritambika amato y'ubucuruzi yose aturuka ku byabo bya Iran agana mu byerekezo bitandukanye hirya no hino mu isi. Turi gutekereza bimwe ariko ni nayo mpamvu tugiye kwinjira kuri ingingo turebe ese ibiri kuvugwa koko byaba ari byo ku Bushinwa bwamaze kohereza amato yabwo y'intambara agiye gutangira guherekeza amato y'ubucuruzi ya Iran. Ese byashoboka ko Ubushinwa buca muri barrier cyangwa se blockade yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi ibijyanye n'ibikomoka kuri petrol nibikomeze kuba ikibazo imbere mu Bushinwa cyane ko ari igihugu cyateje imbere ibijyanye n'inganda ndetse kinateza imbere birumvikana ibijyanye n'ikorwa ry'ibikoresho bitandukanye byose bikenera ibikomoka kuri petrol. Nabyo rero turi kubona kuri Global Surveillance batangiye bemeza ko iyi nkuru itaremezwa ariko kandi bikavugwa ko Ubushinwa ngo amato yabwo y'intambara yabatangiye kwerekeza mu kigobe. China is sending naval fleet to escort its trade ships through Strait of Hormuz. Ubushinwa bwohereje amato yabwo y'intambara menshi naval fleet nagari bumwe kugira ngo baherekeze amato y'ubucuruzi mu muhoro Hormuz. 90% by'Iran yohereza hanze byose bijya mu Bushinwa. Niba Washington cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigerageje guhagarika ibijyanye n'ingendo z'amato y'ubucuruzi ya Iran bivuze ko ibi atari uguhagarika ubucuruzi bwa Iran ahubwo ni ugushyira igitutu cy'ako kanya ku gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ibikomoka kuri petrol bikenerwa hari imbere mu Bushinwa. Hanyuma rero icyo kwibaza, this stop being regional crisis, ibi bita bihagarika ku kanya kuba ari ikibazo kireba ibihugu bibiri byombi muri ako karere, then it becomes superpower naval standoff. Ati ibingibi ubwabyo bita bihinduka ikibazo kigomba kurebana n'ibihugu kandi by'ibihangange mu isi. Ibi rero ni ikibazo gikomeye cyane ndetse ndibaza ko ni kimwe mu bibazo nabwo biri kwibazwa n'abatari bake kuko kandi cyo gutekerezaho nubwo bimeze uku. Ngira ngo mbihuze gato n'inkuru iri kuri the Hormuz. Leta ubutegetsi bwa gisirikare muri Iran bwemeje ko rwose kwihangana kwabo kuri kugira iherezo ndetse bemeje ko mu gihe cya vuba iriya blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora guhura cyangwa se kwahuranywa n'ibikorwa bya gisirikare bya Iran. Bibutsa ko muri kino gihe cy'agahenge amakuru y'ubutasi atandukanye habe muri Mossad ndetse na CIA yose ahuriza gukwemeza ko Iran yafatiranye kino gihe cyiswe cy'agahenge ikubaka ubushobozi bukomeye cyane bwa gisirikare. Tugaruka rero kuri Global Surveillance. Uretse na Iran ishobora kurasa ku mato y'ubucuruzi ku mato y'intambara ya Amerika ari mu kigobe cya Oman kugira ngo babone inzira amato y'ubucuruzi acamo mu Bushinwa mubona bushobora kwahuranya bugaca muri izi inzira cyangwa se bugaca neza hariya muri la blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese babikoze by'umwihariko byo guhatira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngufu cyangwa se bya gisirikare bishobora kubyara intambara hagati y'ibihugu byombi. Twabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bitana mu mitwe. Ni ikibazo kiri kwibazwa ariko kandi birazwi no muri iki bihugu byombi bisanzwe bitarebana ijisho ryiza binagendanye nuko uretse nahangaha mu kigobe cy'abaperse n'ubundi byitezwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bishobora kuzagonganira ku kirwa cya Taiwan. N'ubundi Ubushinwa maze iminsi bwohereza amato yabwo y'intambara akinjira mu bice byitwa iby'ubutaka bya Taiwan. Ubushinwa buracyafata kara gace ka Taiwan nk'intara yabo
mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu bitandukanye mu Burayi byemeza ko Taiwan ari igihugu cyigenga, ntago ari intara y'Ubushinwa, bakeneye ubwigenge bwabo, nibyo babagenda bakomozaho cyangwa se batangaza muri rusange. Mu gihe tugikomoza kuri iyi ingingo, reka tuvuge ubutumwa nanone bwatangajwe na CENTCOM, ni biro y'igisirikare cya Amerika ikorera mu burasirazuba bwo hagati. Iyi CENTCOM ngo yabiri gutegura ibitero short and powerful, ibitero bitaguye ariko bigamije kumvisha cyangwa se kongera kwibutsa Iran ko igomba kwicara ku meza y'ibiganiro. Ibi bitero CENTCOM yemeje ko bagiye kugaba cyangwa se bari gutegurira kuri Iran naga ari ibitero mu by'ukuri bifite intego nka za zindi Trump amaze iminsi yigamba zo gusenya ibikorwa remezo. Ya ni ibitero bishobora gabwa mu gihe gito, ariko kandi bikaba ibitero bikomeye cyane ngo bishobora gusunikira Iran kumva ko igomba kuza kwitabira ibiganiro. Icyo kwibaza nanone ahangaha, Iran yagiye ivuga kenshi ko kuraswaho ari umurongo narengwa cyangwa se kagozi kahita gacika, nayo ikemeza ko kuraswaho bisobanuye ko nayo itangira kwibasira ibikorwa remezo hariya mu bihugu bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati. Igitekerezo cyangwa se ibi byifuzo bya Iran n'ibyo nayo itangaza byerekeye leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byo mu kigobe cy'aba Perse, yuko kuraswaho nayo izahita isubizanya umujinya n'uburakari kandi kibasira nanone ibigo cyangwa se inganda z'ingufu n'izindi nganda zitandukanye n'ibikorwa remezo mu burasirazuba bwo hagati. CENTCOM yaba itacuritse ikarita cyangwa se ngibari karita nabi ukurikije icyo Global Surveillance iri kubivuga, ariko no muri nitangazo CENTCOM yemeje, ni ukuvuga ngo CENTCOM has prepared contingency plans for additional limited high impact strike aimed at breaking the deadlock and pushing Iran toward negotiation rather than full scale invasion or open ended campaign. Ati ibi bigiye gukorwa aho kugira ngo Amerika igabe igitero cyo ku butaka, ishobora kurasa by'igihe gito ariko ibitero biremereye cyane. Ibi biruta rero kuba batangiza cyangwa se baguma guterana amagambo bya hato na hato nk'ibyo barimo muri iyi minsi, ndetse bikanaruta kure kuba leta zunze ubumwe za Amerika noneho zafata umwanzuro wo kugaba ibitero byo ku butaka. Risk include Iranian retaliation missile, drones, proxies or straight disruption, higher oil price and wide region spillover. Ati hanyuma rero ngo ibi bitero bya Amerika dore gishobora kubikurikira. Hari misile z'abanya-Iran bihora yanabikomojeho, drones, proxies ubwo ni ya mitwe y'igisirikare bafasha, ndetse no kongera n'utuyira cyangwa se inzira yabonekaga mu muri Hormuz nayo ikahita ikurwaho burundu, ugutumbagira kw'ibikomoka kuri petrol cyangwa se petrol ubwayo, ndetse no kuba Karere muri rusange kari bukomeze kumvikanamo ibibazo bya hato na hato bishingiye nyine ku kwikunda cyangwa se kuri politike ya leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma no Trump nawe yabwiye Israel Channel 12 ko he will not lift the naval blockade on Iran unless Tehran agree to deal addressing nuclear concerns, rejecting Iranian proposal to open the Strait of Hormuz and remove their blockade fast while postponing nuclear talks. Trump yabwiye ikinyamakuru cyo muri Israel cyitwa Channel 12 ko adategura gukuraho za barrier zo mu mazi keretse igihe Iran iri bwemere kusinya amasezerano yerekeye nuclear. Hanyuma Trump abwira nanone Channel 12 ko yanze igitekerezo cya Iran cyo gufungura umukoro wa Hormuz kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika zikureho zira barrier zo mu mazi bataraganira ku byerekeye cyangwa se bataravuga ku byerekeye bijyanye n'imishinga yagutse ya nuclear y'igihugu cya Iran. Ibyo ni bimwe rero mu biba byiriwe, ni bimwe mu by'ukuri biba biri kugenda bivugwa mu buryo butandukanye hirya no hino, ariko by'umwihariko tuvuga ibibera mu burasirazuba bwo hagati. Nibyo twemeje ko tuzatugarukaho gatanu ku kandi, ndetse tubaviri muzini muzingo nyine byinshi mu bikomeje kugenda bitangazwa. Niba rero wishimiye ibyo dukoze cyangwa se dukora mu busanzwe byo kubagezaho amakuru, rwose nugenda kanze kuri subscribe, ubundi uruhererekane rw'amakuru y'ibiganiro nk'ibi nagaruka. Blessings over blessings.